salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Jejegipun negara patang perkara, nomor siji nganggo ilmune ulama, nomor loro adile pamangku kuasa, nomor telu wong kang sugih kersa lumak, nomor papat wong kang fakir ahli donga. Iku mau syarat jejege negara, mugi negeri kita tebih ing rubeda, ayem tentrem adoh saking sambikala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Jejegipun negara patang perkara, nomor siji nganggo ilmune ulama, nomor loro adile pamangku kuwasa, nomor telu wong kang sugih kersa lumak, nomor papat wong kang fakir ahli donga. Iku mau syarat jejege negara, mugi negeri kita tembe ing rubeda, ayem tentrem adoh saking sambikala. Allahumma sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sayyidina adada ma fi ilmillahi salatan daimatan. Panutane wis arupa bondo dunya, ninggalake Quran hadis lan agama, orang manut dawuh tuture wong tuwa ngalor ngidul loro bondo atul swara becik ketitik Allah ketara tumindak becik bakal mlebu swarga, tumindak Allah uripe rekoso adem menungso lan adoh sing kuwasa. Allahumma sayyidina adada ma salatan daimatan. Allahumma sayyidina adada ma daimatan. Wis pancen bener dawuhe para ulama kang kepincut kedudukan bondo dunya, mesti ancik-ancik pundake wong liya, laku zalim sarta gara padha bangsa. Wis padha lali lan ora padha rumangsa, tumindak dosa iku bakal disiksa.
سيدنا عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلي وسلم دائما على محمد صلي دائما على محمد ولا آله ولا أصحاب بمن قد وهدى ولا آله ولا أصحاب sareng-sareng sholli wa sallim ala Muhammad sholli iman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wa hada wal ali wal صلي وسلم دائما على محمد صلي وسلم دائما وعلى آله والأصحاب من قد وهدى على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه Nabi Muhammad sifat-sifatin pun boten wonten cacat-cacate saya akhlake lan martabate tiyang kang muji terang repote sebab wajahe ketinggal jelas kados rembulan tanggal 15 wateke sabar manahe ikhlas tentang miskin piyambake welas hasbunallah ni'mal wa ni'man hasbunallah ni'mal wa ni'man hasbunallah ni'mal wa ni'mal hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal wa ni'man nasir Allahumma shalli ala Muhammad.